State Level 9A Side Football Tournament 2026 GES CDO na sinduna ngasidagi hawdokre thoram asida Sheikh Nurul Hassan MLA Ketrigao AC Thangjam Arun Kumar MLA Wangkai AC amadi athoiba mingthulen kayana saru yaki ngasi ahanba sanakiba match ta MPCM na GPC bu Panjal Mariga Sinoda maithiba piramki Rise Sigi Hiram Kodimaka socio-economic activities tagi horagana sports cultural activities the chingba Kodimaka maning the sum halakpa natragana hana leram fibam lagi tara tharap koina uba koina mat kamera bandi thingari basam siama kare kasi India ina national games to matamda hoki bachai mari mangagi track record yemuba kanda rises se matamamada number 1 2 position the innerga leramadu masidi position 450 makada lakwe koi hoki bachai ohum mari aside koi thingada balat sanaroi singbu yokatpa sanaroi singbu magla pamleba shona pithopa magi dum laba dungan sporting discipline ki gun sing adu ngak na sana ni sport masana du bekoina ning thawai hasang happy batan natana mo ko ki platform mo piba makoi boy koina sponsor to liba makatsu tangai kadabra hina khabe adum laba tanja adu khatang da koi gi the sports capital of sports Haiga Kangareva powerhouse of sports, it's up Saba, Mohan Top, Pangani, and the say it's up Saba, Pazas of Amakatme. Haiva Meding at the Pandamanagi Maka, they bring a say 9A side football tournaments, and we river singer, we river platform, say Sapsana, Lobi Raga, High River platform, see the use of Afafa Basana Roika, Tungi, Yumbi, Rakado, Rise a Sigi, and the Baharatki. Minchak Puren Purple number Lava, Sanaro, Putopirakani, and Sabat Hazazabani, Amadi, Equi, Asigi Samasa, say Drakna, Equi, Tabli, some Manghala Punamara Maraga, Asidi Naharon Singh, Mama Mapa, nursing Kwaidagi, Akacha, Kwaidagi, Wakanda, Chaninta, the Basikari.